bebre kwa de wo hia ya wo 70 Ghana cedis na watu ya na waba Adom Praise Choirs edition ewo Perez Dome ya de rade ase se enenso wa ma no ho kwan se yen ka ati asefo ho ya Adom bi keke ti ya da se safe no obi e wafide na ya Adom TV Badwam ne news no ne yedi wie se sia ya kwaje nkrato ba ko mienu bia ya sa ba begina he de adu so no de obon krata no na fe online stories no so aye kradwa me se ben ene gina ha se Benjamin Asante da ko aka o mai ne aka ba ko nde say Hitman ene me mo akwa bai yeah let it say o nyankopon adom bia e fine na so ho ye o bibia ye si blue no so nya bad e da se on say any brenya de pa ti o kasa na make ka okeke we dey be di twam you know obi any blue obi a on say any pa obi timaku so ni say oh yes yeah obi o any blue fo obi a no obi a na ni timi bre wo no boni a onwe hu a very dangerous spirit sa obi o ye oni bre fo e je so mpo yi unya ade a na ene ya so as na no da yin anu mo call law school ye celebrate no bia betro na law ne de yedin e fa ho ben jana sem sa for no so no mo kra it will come be say negative energy so ye no mo ni agoro da bia obi na esua na ade na o na basubo de na yin na ye celebrate ni na won so awo ye osu maker na woni abre lawyer na sabio obi na one friend ho kwa one friend so o mehwe na o me comment enye opa wadaro mo na wo so tuma ko fam anu akoy lawyer ni bi enye bete enye easy kura me a me gina ha make say me so go through no ma be na make sa man fa na ahongono so eji mi awo woni bebre me woni bebre mu se me kasa na me kasiye na na se matade emu de na ye wasem moni mre adwuma potia wankasa de wakoma so awo ye moni mre no so enu edwana wo dini mu woni mre se wo so dwane beti magina ne abo aba because obi aton ade a mananya abaso de awiase nyina hu no obi timi shine paboa wo potem bi wo no matonso agu no obi shine paboa obi a be firi fie e de ne paboa akosa ni papo no adentia na adwuma hote yes inti mu woni mre adwuma wo ye no dan rather se woni ko bre obi de bia Adam catch so tipupu no an obi andi a odwan enwi a ewo no hunti fifre tin no you have no idea abo adwan fifre wo etin no enwi na cover bibia kama nti oba na osrese ya office bibia da na kwam da bi it is the corner where you find yourself brighten that corner brighten that corner Mr. because and also ya de bia say no baby adun dey say ginsem ba na sa go nsuo kura edi enya a national issue no abaya manyosem so ati ase nsuo kura edi enya o ye nuanom nya no a no ye ni abre a ye hwese ye nuanom betima gina omo na aso abaya manyosem that is the sad aspect of the country that we are building tiesre eni bre ni ahoya ne ntoato a eni nyina so enye papa ensema ye keka kire ye ho asibisi ewu edi nyoma ni nyina besia ko ayam pia tutututu mai asibisi ewu edi nyina besia ko na no da video bi asof bi dis asof SK Adom FM o de Sunday ni o si nyoma ni nyina wo dan o ka o ntadi o sika o bibia o de ni nyina eye bere keke o be jawa kwa ma nya odia disa hyen na mimi tim na nya me dia o twen se mimi enche bia no me bere be so na ma ja hyen na me ko enya me dia iti dan kukuruku ne sika uwia ne kofo wonsem ni nyina eto bi twa one day pa na eto twa di pre nyoma ye papa pre nyoma utim de siri egu amanfo abrabom usori fia usoro no pa de bia meka wankasa smile at yourself na umuna na se uni sika na se adwuma umuna no se umuna no umuna kire hwan umuna kire wankasa ho wani muso na bekoso ayetan it is smile towards the storm and work towards the storm because umuno onye adwuma so de bia da no wabo sisi amobo ncheku nipa be edu konkonsan kwa fitia no pa no nsia ka bi etwem emu nipa ere ho nipa bia no munimo hwe nipa bo achiro ni kwadwo unso nkwa adwuma atefako so how do you develop adwuma bia de be ma bia no se eje papa na wan free ba ko we no wakominu wako adwuma se 800 bosumi emu awrem eya ohwe nepa de a ba wan shase a untimi nko nti na okọ back kotrafia enko ka obi akọ 800 no de se onye papa
Mr. Moa, because baby, I kick on it, dear. Baby, I kick on it, dear. Emo remi pa. Mr. Baby, I kick on it, dear. It's somehow do to your double cut and the Bremer and Islamic coalition. This is a dental snake flat already ball a home seminal. A ginsem, Bauqua dental snake flats, what you a whole baller zone. Oh, complete. Hey, snake flat, baller for baby. One eye baller. Nadia, assembly, you better go. There be Nassau, you know, what containers. Auntie, a ginsem, but only now. 1 year at the Yadeka about. The abandoned someone for flat to be block A, B, C 21. Baby, sending in us pollution. If you baby, meaning I don't know, but Bola Kono, the neck corner, papa, the assembly, the assembly, so estate, a sim. Now, assembly, now, because I call the net, you hear on to ball like chef was here. And a serious thing, American. Na assembly na esa wo ye no wa kura wuti na assembly na ti film enti nipa ono me no ane chill ye gi om 40 cities so flat bia blog bia 40 cities 40 for emura no ene guo a bunkam say bam everybody bebia me twa de bi me we be kan ba besi ha sa de no obia bebi obia wo no obia ye ne de ye a kebe yo na me ka say so Brighton corner ketwa na wo sha the shoemaker yes so bia ye ne de ye obia ye ne de ye what ya say we ye aka mampani oda wada o na Africa kon de sika na no de ma no de o ye say but se be wie no obia nya ne de ye twen so obi na emeye enwura langas wa se mo news news no infutu wa nkasa de kan creature ze de ensa kire pa obi te multimedia ze ka say Langa da fana sasa di yakon police headquarters in favor di woni langa sa fe so fe branko yeso usini dai o maji free ni no mo so ehunu huna no kan no mkuta tu sa kan o di police headquarters am so wo di ni mo dada langa no ababa institution ho na form e school be no eno abeye bibi e wo ho aje say sa kwabade me yankan we ne here because we dey chedia pass edition no but before we no cry no say no ye dey Adom na ko yes sawani sawo ka kire say bunoni JK me come there bunoni ni so girl ne buy ni na ji mo ne na ni ye za o say bunoni ye ba o fa ho obekasa kama design no me ade ne kasa o ba o kire mu kama na me design be ne ana ha me dey ana go to so kan ho say me catch obia before ya nsumo bia me kan bibia cha na to man dey me to ba na musum ni se chiro na we ana maka no eti JK na anya design of the year to JK ya dey odi bibia try no and me ji because na bunu interest ni so mu mu ntina na me monitor system no judges so ya dey pa omo so omo tena sia to na support no so huge yeah artists so ba ya Dina Adina mo ya de nyame hira mo ne ya sponsors yada mo ase papa pa mo ya ma ye fe ne e bom pa ye se afen kometu ye biem ne ensa mfa foforo nsa emra enti omo nyina ya de nipa du nsia mantam du so obi aba obi ya de but I can say de e de ye a obi be di kan no obi ato aso don't worry next year ye de last year ben ho sa guy no ka say ben ya so mo nyire wo mo ho mo nyina mo ya de ba yire wo ho mo nyire mo ho na mo famra enti eno no ye de awie si aka chem se mo no ye be so mo enti nyame ya Adom a kwasi adai free ne ko mesro yen starting to your ticket no 70 cedis ni en share wo Perez Dome class edition wo hwe ye start cry ye director dey nyumi tu mu ya sanyum ne bi nko a ene asam ko a ne ye kwa akosa me so your tawo ne ready ne fifre dey bi be free wo pa air condition order ne mu nyina no the way spirit no be charge ni nti no wan hwe a na air condition o dey o still now sweat on the red carpet wo so ya le ne bi go o ma hene kwab na santi e share wo honom na tete me no ba na majo feso ene ye da wasese wa bo nyame nhira onye okese obese mtojo mawa na matoa ma na afọ awura ina wanum na red carpet de me ne kwa afọ ni bi be him so ho no pa na red carpet na afọ na wo him so so mo say kwa led by way
na red carpet kwa ne de o baba na mia red carpet kwa anyway carpet kwa bia mefi etime so amuntia why na ya kan say Bethel revival kwa Bethel for do bia ni wo manim omone harmonious choral na wo fa city praiser wa ya wo bai mrefi ya na fmen Reverend Daxon na PRWC songs kwa ana eno say PCS Makers House here FA Grace na ho biem kwa mo body na your mind come na santinity red carpet yeah the all for red carpet there tushia red carpet so class be bring number 4 p.m. Sunday Paris Dome 70 Ghana City it may chiro say we no the choir edition of Adom Praise it we no unim nyumbia to why say me a on pe bro for nyum bibiri ba we no be hima mai say now him faso now him faso sa the tiene say onyame ayebi you know onyame ayebia mana bro adwene ne ntiase so enkase botom nko apomuden ye key nti wo kodi asa aka chi onyame say wanka won se na won fatane de bronsam ye bibiribiri nyina no onyame da so ma wo koba de asida kese true asa ene ayeyi ne dwomto ana o de brand so on this very Sunday 29th of a year 4 p.m. not to go 4 men free 4 p.m. 4 p.m. not to go tin area ho ye ka say wo baba na dwumadi na nkasa no na ne ahya ase nya afi na 4 no ntwi wani ma na say o petrol bi ato so da bi and red carpet na started 3 yeah all na be come be amranta the 3 p.m. na me my crowd you know it's say red carpet me say red there's a me you know no do roma at least me to be 6 minutes video ma na also o ra ina one no and I won say e kwasi adam so ade chi man de be kwa adwuma ti pese e di time no so bia nko kama bia enye wo ke me so to ticket ne 70 so quickly the Abrema Hokwan the anchor the worker at Ghana's lithium deal no exportation in raw state we minister Neniaji yehu eye former goodyear tronko foforo so kura Neniaji ye pa VRA top officials to face prosecution. A Black Vowels company won't be spared. The new publisher said the MPP chairman 27.5 million bribery deal. Dagoma calls for Ken Japan's bluff in San Diego showdown. Social media. The Daily Statesman so Kasava crave higher standards ethics. Chief Justice urges lawyers. A lawyer for the Chief Justice there for Daily Guide says stop insults, attacks. MPP warns aspirants. Anafi Nana Ponsamens and friend Nam 1. Also, we've paid customers 5 million Ghana cedi men's gold. And I can say, any man say 2.37 million euros payment for ambulance was in error. Era secretary Jatum says he can be a course ambulance be a any who was in a from so. Any man so say Ghana, Rwanda top Africa's health insurance coverage. I want to say you did map other dailies now they are trust a few. Okay. Me fancy ha good you some buy na health tips and so e wo ho angina e ho enkomo ene ye die na fe ahosepe enso wo ho sa wo kai se nso man so yakoy audition ni wokumase ha ye be ye takrade so die nti my dear Adom TV e wazo ye nti koso ana ne ye nsom ye kwa ba na good you nsam atwaso